Kovanovci. Od deda Kovana. Kovanovci su iz Trnjana preseljeni u Resnik posle 1837. Kovan je imao 4 sina, Jovicu, Colu, Ivu, Jovu i Đoku, tako danas imamo 4 ogranka Kovanovci. Lozu ogranka Coli iz ogranka Đokića je i Tina, ćerka Danila, unuka Mihajla, jedna od prvih žena Sirenke koja je glumila u predstavi Pečebari koja je pripremala Branku Sejc. E, tu si trebalo da budeš ti. Ne. Đoka, evo Đoki, Duško, Snežana, Ratko, Dragan, eto tu. Tu sam trebao da budem. Tu sam ja trebao da budem. Da, pored Dragana. To su bajke, basme i bajke. Šta? Šta? Pa to sve ovo delo. On je u penziji od 24. maja ove godine. Znači to je tako i da sede tu i delaju. Znači, recimo pola kilometra i oni idu kolima svi i to su sve neka kola, ozbiljna kola neka. Da. Će da bude preko. Pitam da vam pravo kažem, znate koliko mi... Desno. Pakleš. Ali dugačko. Uzbrdo neće da stane, ali da se zaleti i ne može se makar da se